Memang pintar. Karena dia dojong bayi yo. Ngising tanak dia tak. Dua segala, gerak. Oh ngising. Wih, ja pinter yo. Ho. Dulu ngising guys. Ngising di WC dong jelma meng. Bagus, pintar dia meng. Enggak, saos nyoredat. Ini guys. Aneh, cocok meong pintar kayak makanya itu musik dia banyak anak China tak celok begitu terus nanti garok-garok segala bau bau sebor kayak bos benaing menaun baik dia meo orang ke kamar mandi ngising pinter jasa dia meh bau lo diamban naon dia mah tulen kesik mah keluar sebor koeng meongnya keren guys ya bau diamban dia masuk diamban deh aneh bunyi utai dia bau nges keluar kecekal tangke dia aing bisa banyak diang kayak ngos bau keneh nah dia mampulin pasir tama ngos angin memual barang bau dia dulu atuh kesikan eta mah bau bae gitu-gitu ge gambar deh kudu gambar deh. Amban deh ge. Moal. Amban. Nek naon eta kadinya sagala. Amban atuh bau keneh saroba dia mah. Nempel eta mah dulu. Suko. Lu diletakkan heula dia meng. Ngos amban bau bae yang bejaan dia koeng ngos keluar cabur koeng bau bae nah di jamban deh ngos ngembanan eta keluar deh Dora keluar ngos keluar dia diamban di pugunya bau mun sengit meureun tinggalkeun ke koeng sebor awas kecekel dia eta mah ampun aing jilatanna lah dia teh sukuna gerak koeng ngos bau bae tai ngos amban deui nges turun kesikan tam dinya wes eta mah ka dia 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 Dora gede tadi dulu jamban deui lah nges weng paraman dia videona lobateun nya bau dia ampun yang bau